Nga naman na inday imong sapatos. Nabuslot sige binaklay. Oh, nabuslot. Nagubay imong sapatos. Naguba na yun. Naman kuno. Able. Oh, naguba jud ay agkuan. Mao ni unta ni para eskwela naguba. Yan mao na imong gigamit kada adlaw. Yan Oh, na nakuan naguba na jud siya na saon imo kuan imo nang gisulayan og kanang patapot og rugby nya Dili naman madala. hindi na siya madala ukab gyapon. Ukab yan, di na pa madalag tahi. Sus kaluoyas kung pag-umangkon mga kaidol. Ako ning pag-umangkon mga kaidol nya kay wala ginaluoy ko nagtan-aw sa iyang kuan sapatos kay naguba na ukab nya mao iyang gigamit taon adto sa eskwelahan. Oh, first year college ni akong pag-umangkon mga kaidol nya kay luoy lagi kay pobre sad kaayo nya kay ako pod wala po koy kapalit nga sapatos may tagna pa koy kwarta kay kuning palitan nya kay pobre po kaayo parihami. Mo ni ang balay sa akong pag-umangkon mga kaidol o anak ni siya sa kong maguwang diri sa Dumanhog, Cebu, diri sa Kugon Dumanhog. So mao ni ilang balay diri. So nasuroy ko diri karon sa ilaha. Oh. Nasuroy mi karon diri mao ni ilang area diri sa Kugon Dumanhog. So kung kinsa tong gusto nga mo sponsor dia og mga sapatos mga kaidol kanabit na wa na ninyo magamit nga lig-on pa kaayo, so pwede ra mo pwede sad na ninyo i-share no kanang inyong sapatos yang wa na magamit. So pili sukod ani imong sapatos inday? 37. Oh, 37 ang sukod sa TL sa ako ang pag-umangkon mga kaidol. Oh, first year college siya. Luoy sad kaayo. Okay. Wa say tarong trabaho iyang papa. Undang-undang trabaho sa bakery. So yung mama sad wala say trabaho kay nag-atiman siya kuan anak niya morning kamay. Diami karon sa Dumanhog kay nasuroy mi sa ilang balay. So nakita na ko akong pag-umangkon nga nagkuba man din iyang sapatos padung siya may school. So mao ni ilang area dire. Uni lang balay na mga balay sa atbang dagko dool kasada. Naasad sila'y mais dire mga kaidol o. Mais na sila'y mais. So dali ra gyud kay maguba ang sapatos mga kaidol kay kada adlaw man magbaklay padung sa eskwela niya medyo layo pod ang eskwelahan dire sa Dumanhog sa Sitio. Nya kalas kayo og sapatos kay maguba maukab jud siya kadugang baktas. Luoy kaayo.